I loved Gaiden so much, I cosplayed him, and it was a really good cosplay. Okay. Yeah. Nice. But cosplay is so uncomfortable, I stopped. Kako se ga pa naredila? Je imel veliko takih trdih, nepremikajočih se delcev, glede na to, da je Takrat cyborg? ni bilo tistega foma, sem šla iz trgovine kaj že? Art, neki. Okay. Neka trgovina z tem, ja. In so taki foamy papirji. Okay. It was super improvised, but I could do it because I paper mache stuff and I don't know, znajdla sem se nekako. Ja, sit, moraš se, kaj pa te? Ja, I mean, I think da je ful Začenjaš, pomagal, pa nimaš da budžeta. Pač po Ne mojem tako je... ti, ko pijem k tebi, pa vim celo mizo, nema foame, ne vem koliko izdelkov, pa Zdaj sem taki svojo cosplay. sobo preuredil čisto. Pač meni se zdi, da meni je pomagal pri cosplayu to, da imam malo občutek za artistic stuff, but also a lot of my friends love to cosplay, so they help me a lot. Eno prijateljco imam, ki mi je ful pomagala z lasuljo, pa z make-upom ena, roke sem sama naredila, oblačila so bila pa dosti easy, ker je tako, kar A bi shout-outala koga, ki ti je ful pomagal? Shout-out? Honestly, vsi so hobijisti, pa nimajo... Pa gled, cosplay je tak za čisto vsakega, vsak ima rad kaki anime, pa ima rad kakega karakterja, pa bi rad pokazal ljudem, pa mogoče tudi privabil koga, da bi se pogovarjal o tem animeju, pač daš samo lasuljo gor, pa malo styliraš, pač daš samo neko navadne obleke, ki izgledajo približno, samo da pač res pokažeš svojo ljubezen do karakterja in greš ven na convention. Dejansko, to je edin ful dober cosplay, ki sem ga imela, pa mislim, da sem prav na Makonu bila na stageu. Celo? Ja, Okay. z mojo partnerko, ona je bila pa Sonic. Nice. So we did okay. We just freshly started dating. No, you just did Tumblr. Skoro sem pozabil, kdo je Sonic. So we, no, not Sonic the Hedgehog, it's Sonic from One Punch Man. Okay, super. I'm so sorry. Jaz tu je Hedgehoga prvo mentally mislil. image you guys. Ne, ona je bila Sonic iz One Punch Man. Just because we started dating, then we did very much shipping stuff with Genius and Sonic. It was fun. Somebody's got a ship, right? It was so fun. It was so fun, but I was uncomfortable and my head starts hurting really fast, so the wigs really... I never cosplayed. Cel dan tisti wig je kar... Življenje v cosplayu, it's hard. Ampak se splača. Pol na konci najdeš ljudi, kateri se pogovarjajo anime s tabo. And that is the thing. Or you're an artist and you have an art table and you make art that is fan art. And people just keep coming to you and be all like, kjere nove Jojo obeske imaš? Oh my god, res? Veš, koliko jih imam. Wow. Ja, vse Jojo obeske.